Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai baike zikreu ting kumchang na zang kai kana mamai ting chogu Zeme man sa news Zeme kone ina hai mena hangge polya gai dera dele. Northeast State Assam ge anui Zeme go Zeme Student Union Assam Foundation Day Zeme Student Union pungchu beting na mi puiwang changbe namai baike zikreu tingkum changna jang kai kana mamai tingchon chesna hige bam Zeme Student Union Assam go office HQ lo digine tingna mi puiwang changbe chitau gai je hengi gu lei je ka chele za anui hai manane chigara hangge ile Northeast State Assam ge anui Zeme bam gu Zeme Student Union Assam pungchu bukum je tingkum changke je high Squeezer ringeu kana 1952 kumge Zeme Student Union Assam ge bambe pungchu de lei je ka chule zai pungchu bukum tingkum changke je high squeezer ringeu kana net chu je chunaria changba Zeme Student Union Assam pungchu be tingna mi pui wang chang sangne petingna mi pui wang changba chitau gai je bam de lei je ka chule zai chige wang ra hangge ku gai me CSO gu president banai secretary zai elected member Zeme Student Union Assam go advisor zai office bureau zai Zeme Student Union Assam go former leader the unit president the secretary I member the wang sing gaira hangge Zeme Student Union Assam lamgene nangni haimna je chitau gai dai je lamile the Zeme Student Union Assam go foundation de kahngi bihige chuna pungjabam pe Assam ge Zeme council go president pau namke ne mena flag happy paize chakeu gai pata je te gai gulei je sale chipau zigene Zeme Student Union Assam lamgene nangni haimna je ku gai je bam je mita mingeu kan chok besau je nangni haimna je hello je chi Zeme Student Union Assam go foundation kahangi bihige wangkam gaira hangge Zeme Student Union Assam lamgene nangni haimna je remind te je chitau gai dai je lamile Zaichana Manipur State go Pungjabam Bepe Minister of Water Resources Department and Relief and Disaster Management Minister Awang Bone Mane Special Scheme Ikag Sangbe Manipur Tame Assembly Constituency ge Chaugume cho nije te chilakti me le chogume gyang gyune changjaba me mina hanghai chum hangge kacharang kang kang abete je awang bo ne my special scheme ache je ku je rangkang lagmadai je changringe pe pakar hangge langke gai je la leje sale zai chige minister awang bo ne mai ne kacharang kang lagmadai je changringe gyang gyune changjaba me je cho ni di ma hangge pe pakar hangge United Baptist Church UBC gu haraki gine Tamenglong gu pastor pzi Wida bo kachipipina ka kolom betate gai luja Manipur Tamenglong headquarter ge janai baike ji skui tingkum chana jang kai kanan tak mai ge pepa kai dele ja ka chule zachpau ka charangkang lakmadai je changringe je beneficiary chang dui me chaugume cho ni di me te chilak je bamme jang gyang geune chang je bamme hangge ke chum pkeun sangne haimneu je langai je bangule jai pnui gu benge direct langwangai gule je sale jai chi kan dui bhige minister awang bo ne maine sa je tame assembly constituency ge cho ni di me jang gyang geune chang je bamme mina hanghai chum hangge India go government me dage kacharang kang ngaga ra hangge ki dile je ka chudle kagne India go government me ngakam lakti bjigne pkeun sangne bugu salary pihingau je bam begine 65% cho ni di me za gyang geune hangge bugu kacharang kang na lupe je kanga bete je donation pe beta te je pane kanga le je dusale zai pare sa je ipo scheme awang bo ne my special scheme je lokre ku na Manipur gu legislative assembly je loimak ta ne ngau bam gu le je ka chule zai po special scheme pe pe kai be mai zai program ta do te kibge wangai mera me ADC chairman of Tamenglong Namsin Ray Penmei the ex ADC member the official of NPF party medu wangai dele za kathule Zai Northeast State Nagaland gu transport meneman sa pogai be chai suize mokochungane Kohima zai wakata je bambe bus service gari te beite je bambe tingkum ne te beite ta dib je chuna te beite chudai gu dele je sale zai chi rahange mokochungane Kohima zai wakata je bambe bus service gari te beite je main sangne te beite gu le je ka chule zai chi ge gari te beite rabi hi je tingchon che srok hi gene te beite gu le je che zai bugu ticket price je ticket mi je haina jang kairune le je sale Zai Nagaland the 7th Federation Unit of the Eastern Naga Student Federation ENSF mene
Nagaland state gena pnui hange state chamche je demand teblam ge point minge memorandum rolu je baike jisna kumchana jeng kai kana ma ge India ram go prime minister Narendra Modi da ge pechangai dile je sali je chipo memorandum sam rolu je India go prime minister Narendra Modi da ge pechangai bhi ge bamra me deputy commissioner by Chang Widosi Setsang Konyak student union Kamnyungan student union Pom student conference Tikir student union United Sanctam student conference zai yumkyum akiru areko ai me bole je bam dile je ka chele zai Nagaland state ge eastern Nagaland ge bamra me ko tebi ne pnui hange Nagaland state ge ne state pepe chamche je pepe ge hange kimi ai polam ge Eastern Naga Student Federation ENSF mene saje district stroke Eastern Nagaland ge bamme Tunsang Moon Longleng Kipire Noklak je Samator aipo district stroke duze Nagaland go government je ting kumring ye skui ge ne ngauga lak je bam dele je ka chule chipo ji ge ne Eastern Nagaland ma Nagaland state ge ne pnui hange state pepe chamche je pepe hange demand te le je ka chule Zai Northeast State Manipur Ukrul District Ani Naga Manguspa Unification Factions of the Naga Rebel Outfit NSN Mina Hangket Assam Rifle Musoge surrender te wangai dele zaka chule The Assam Riflemen ne sa NSNU Ani Naga Manguspa pe Mina Hangket ne Punisoge surrender te wang bloge kro te wang brame Chinese mugu hand grenade madai banai uniform je te wang dele zaka chule Zai Northeast State Assam Haflong District Ndrachibang Loge Ani Ziliang Rong Magu Lo Pakana be Brotherhood Sport Meet Kumchang Nazang Kaikana Kan Tabze Baike Zik Chumgina Baike Zit Set Kumchang Nazang Kaikana Ria Bamdele Zika Chile Zai Chige Lo Pakana be Brotherhood Sport Meet Kumchang Nazang Kaikana Kan Tabge Team wangai brak je mpe migu mbipinen suize kan tabe men football team ge team plan wangai bje kai wangai je mpui migu mi bana kakape benta women volleyball team ge team suru wangai dile je sale zai chi sport meet kan tabe bam ge in charge of sericulture supply autonomous council Haflong Dima South district Assam gu EM Sri Ramgalungbe komne chief guest je changai dile je chele zai chi ge guest of honor je President All Jilangrong Gongbura Association, the Tati BP Executive Member, Autonomous Council Haflong Dima South District Assam gu Sri Ntingba Mene Changai dele zaka chule Zachi inta chura hange let kai bihige ani Zeme go hlim ngau ika ka sangba cultural dance michi doing ram bone telia kai dele za chule Zachi sport meet kan tabge hato hi ngau patang pe migu men football mipinen sibe kan tabge railang bete champion ngamlo me bauze ramchi ram bone ngamni dele za che paknavge choto Haflong me bone ngamni dele za ka chule za impui migu women volleyball impui migu mi bana ka pe ben tage champion lang bete je ngam membo je boro hanam e membo ne ngamni dele je chele je pakna be runner up ke je puilo soul sister membo ne ngamni dele je ka chele zachi kan tab hi ge zai ibete lebe je best discipline team ngome bozne boro hanam e membo ne ngoni dele je che best player ta milang be ne lungria ding ne me boro hanam e panangoni dele je che best goalkeeper ball dang ke lang be Solomon jen me choto Haflong panangoni dele je che top scorer goal kain ke lang be ne chang heulung be pa me pa goal kai brak jne goal te set pramji ne ramchiram jai sam pe wangai pe jne ingim ben me secretary second brotherhood sport meet kumchang na jang kai kana Aigine na mai baike zikre ting kumchang na jang kai kana hmamai ting chogu Zeme man san news aloi gai dile pi gai jang ki gai nim le ne je to dile